awan ni Children Hospital, awan dawai di Dr. Arpita. Di dawai tang sebenarnya ngala Armet ya langsung tu ba ini kita dawai jadi Dr. Arpita itu kita rekam ya di tang sebenarnya yang ada menu-menu di Papua penulis dawai ini Dr. Arpita ya sawan Hanya Children Hospital di Dr. Arpita IVF Dr. Arpita ikawan sisin sebenarnya Hagaat kundai terik kula lengkot arjar arpusan ukertong geseng Indian National Congress uba Jonathan Siem na keserongkam constituency. Bat ukertong geseng HSPDP uba Stoding Star Thaba na Soyong Nongspung constituency kilawan bantep kerteng hak office Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills na gebenta mana aireng hak election MDC kaban longgak arpui terik urempang. Habagran bat uba Jonathan Siem mulai tu bagajing mi bani aireng hak election MDC kerana mar bagi dan kinong rim ya kibahap ban penggelador di keriti gidostor kejat ben Riau balada uyo agajing job ke Kongres kan Buddian lor kamat banwara agajing penggela ya ke 6th schedule. Ula ongru bana kaliang jungu udan gejing kermen ke bakrau bu job ekenik election namar nado kipor kiba mensyuahi ke seorang kam ke ketem jo ke seng Kongres. Bat ke Kongres kahyar datang hadian gejing klakno jong MLA katan uba David Nongrum. Ukertong keseng HSPDP na Soyong Nongspung constituency uba Stoding Star Thaba habagran hikilat patai kubor. Betu bagajing ang nuot jong ba anda udah job akan election untrish tom banwanra agajing syongsuk ha kahima Soyong. Ula kedau bawala ulahap ban aireng yagi babuan ki kertong ha kanika constituency. Ber kumilenti ban poy katong jong gajing job namar bagi pat jong Soyong constituency. Kidi kibere kebla start banjit unong bikmat ban long unong tauan. Om banjit da gajing syongshit. Housing. 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 Kedau bak kedausan kelong abang icit ikin nikmat aktif British Council iri ben pensiong nong rimha te habang pai kayap ki im chung cai ben riu baniadai keriti kedustur kesinsyar khadar kayok pateng ke her pateng ke chungi nangta hawidei bat ka khenkur khenkha ke chungi kesinsyar snong sinsyar thau tekum tang ting ben pej bha habai dai bekani ke bentah manwiana ban penek pensa ya kani ka khnit ke ban riu ya keriti ke dustur ke chungi Kongres parti hi kalong try kami jongka state jongkari India hybrid kawai khamtam po constituency chungi ba menta labun pun snem menchua ke try Kongres parti ne du baklat no I nong mikmat chungi bangkwa hidwar bulai ba David Nongrum adu bor Kongres parti kalahia sisa ni kubur kata ban rei menta abangi phai pat kipaj ba kila kersan sia gila ai kata hadu kini kicing tur ke chungi mental tribunal ni ba kipaj ba kila nok mensi mi parti Kongres namar ngi phai heavy day bat kicing ai ke district council ya ke kernit ke bahan riu ke parti Kongres ka ba ai ngi ke state bangyo state hood ke por ke parti Kongres tek balono sinjang shibun khamtam heavy day po district council tekumta ngasngo ba ke Kongres parti hi kadai kita ka bagi ba kel nok mesim sia ke parti Kongres Hakipor ki baladap. Dai, senam ki baladap election baladap. Hasoyong sungsit bah kenik election. Nakalong MDC kalong amani. Te kum makalong hadu mentangan ki. Kim long kumta, kim sungsit lah. Kalong dikta nong no, kilong dikta bah. Tengah I ba ki paj ba le ki long jar-jar te mentah kom makalong. Kat hadu mentah. Kam kidang long jar-jar paj ba. Sige long kadika jing start yung paiba kalong ba naka liang ka jong aru nga ngasngu kemen ngasngu ngu I paiba bang ngasngu kemen namar halor ba namar ba paiba kila sung thu te namar katu ka jing sung shit hakapor election em kakta ya kalong ya ka long briu man briu namar ba ka jing sung shit palat te kalong ya tenteng ya pikmat iwe mo kata ka we desi kami ka jing ya keram te mo kajing pet kajing kong keti kum ta ter mo kajing song shit kami sibun ke bom sitamat ken nomor kene kamyap ke kam MP MDC ko himo panong ba ipa ki kentu banjit kajing start kajing simpang kajing start simpang kajing besar benia halo kanong rim tolong jai ken kamat ke Baningkong kapaliang nagaliang jung ka Kongres parti jungi ibu I ka thong kalong ban butin halor kajing penkela
ya ka sikshidil bat ban pentikna baka jing penkla kalong ban penmentoy naga benta jongi amat ka baal kalong ban pen bah ban pen janai hakatnat sensyar executive hakatnat thawain ne kashari hakatnat ang badong hakatnat thawain legislative bad hakatnat bishar ne kashari kabang yung ka judiciary jong ka khasil autonomous council kamut kalong ba habor rightly kitnan ka executive ka legislative bat ka judiciary ngin persangkat bala ban penbaha ban penjana ya kajin rikam kabalai ban penklan ya ka pisa ya ka pla pisa finance jong ka council lengba kitnat lum ne yo pisa khnang ban penklan shu ya kajin rikam jong ka council bat ban ombu ya kinong trei jong ka council hakiji ya ban penklan ya ki ying ka sheri di court ubangyong haki shnong haki raj haki hima bat district council khnang bagi briu jongi kinsuk hakakam bayade bagi bishat bat kumjuru ban prilat plenti ya kebabun ki samla ki bawak pas ya kalo bagi participate haki kut baper hapo ari khasi jongi nang ta ka ba ship ho ban pentikna leng bagi an ki baklan bagi kenhun neseng ki farm ki companies ki institution kidai ban pentikna kat ngongut kila ban aikam ki kun samajungi shwa baga council kan sha ne ajing menjur lang bagi NOC ki permission ki consent bagi license kita jolong seputili ki mat ki bana kalyang jongga Congress Party ngilabu hakmat hakane ka election ajar aku san nga don ke jing ngos kam namar ba ngatip bagi pai ba jongga mohar pen karumkra kin pensiongnya kat kum ki ki kam ki bangla persiang ban sekri hagi snong ki thau leng bagi sport club leng bagi sengsam la snong leng bagi dorbar snong ye ki kam pen roy bar kum juru ka jingok senyang jonga ka jingdei bar ki babun ki any hapo ka council na ka benta ka bhaga miat jong ki briu ki jongi le se halo kita ki nongrim na don ka jingkan man paskam bagi pai ba mau khar pen torong pra kunsi kin nang ai beng ya ka jing kersian